Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 17. Pagimbagam mutlaeng no naasi ka, tano naranggas ka, sika mutla ti agsagaba. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maylene! Saan naman ang tiyayan mo? Maylene! Apay ka di. Oh, apay adi ka naglaba. Nagado mo rin. Awan pa'y pagsukatanin. Ay napasensya kan, Charlie. Amumat ama kitang tangdanak. Gaputa kurang matititid mo asweldong. Sumungbat ka pa'y lang. Anay ko. Apay nagtungpa ka nga. Nabambanog na tao. Sa musong basumpatan pa'y lang. Saan lang matasi ka tinabanog, Charlie? Uray siya, nabanugak mat. Nita, kaya't mo tatumpaan ka manan. Kinunak mo't adinak songsungbatan. Charlie, anya ka di man ti problema. Nariingan ti anak yo apat paturugag. Gaputa nagpig sa tangiwat mo. Kasanumot ngamin. Danda ni awanin maisuot ko, tasaan mo't ngamin anaglablaba da ito'y ababae. Ay katanya ngay nga rod. Agin nanos kayo at agpada kayo mat nga agsapsapol. Saan mat lang agtagtagibalay ti trabaho ni Maylene? Sana bali, saan akong ama kitang dan inton bigat taglabaak may. Kasta ngamin usarim mo't maminsan ti utak mo Kitam lang arudan nga awanin maisuot na tao, di ka pa'y laglabaman. Pasensyam la kumanjanak ko, Maylene. Diyak man amo, no apayakas jay ti ugalin Ay, kaslaawan asin na kanyak ng asawa na nanang. Naranggas unay kanyak. Katawan mat madingar aramida. Amok day ta. Isungarod nga agan anos ka kuma. Agyaman na kada kayo nanang. Tanaanos kayo kanyak. Kanaanos kayo ang mga awir iti apo ko yo. No kastama panak makitang dan. Apay no saan ka pailang ang makitangdan? Tapno matrabahom amin at trabaho dito'y balayaw. Kasano mga amin nanang, agungot ni Charlie no awan maipasangukan ko na anaimas amasida. Pangip-ipanak ka no iti sweldo na. Kat nagbasit mat iti sweldo na. Sakit aggat gatas ni anak ko, tanakidit mat nga rod ti gatas ko. Ay, una yan aya. Ala, ano usang balasang ko? Taan usak mo nga awiran ti anak yaw. Tay supay mata may tulong ko. Agyamanak lang unay nanang. Apay mananday tapingping mo. Tinungpa na ka manan ti asawam? Saan naklata na panpansinan manang? Darasan takit din tagsak ka. Kat, anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Aklo naklatan ti panangkabgabil kan ka ti asawam? Masaksak tanak mat, no makitak akas ta ti tsuram. Agan ano saklat na manang. Barang agbaliw to ti asawa. Ay, no siyak ti kasta ti asawa na, ay panawak laangan. Nagagat ka mat. Ngam apay akas ta ti aramidan ti asawam kan ka. Kut, anyang ay nga rod manang. Alangan mo't apanawa. Kasanungay ti anak ni. Kat ibatim kan kwa na tagungguna na. Diyak mo't kayat amanang. Tapno agnakam ti asawam. Bye-bye am kadilatan akas ta ti aramidan na kan ka. Kita man ni Manong mo Felix. Dinakmat kabgabilan. Iso anagasat ka manang. Tanasing pati nakiasawaam. Iso nga rod apanawa mun ti asawam. Kat umay kalaangan agnaed ijabalay. Sige manang. Bayam ta panunutek pa'y anaimbag. Darasag nagluton. Tadandanin sumangpot ni Charlie. Ang mga numabisinan day jay. Kat agungat manan no sa anak pa'y anak kaluto. Maylene! Maylene! Mabit lang! Umayon! Ala, umunod kan. Anya tira aramida may Apay para mangilukat lang itiri daw kat nagbayag ka. Aglutluto ak ngamin. Apay, saan ka pa nakaluto? Dandan maluto jay lutluto. Kasta ti itsura mo aglutluto? Pitak-pitak tapaldam?
Kasangsangpet ko ngamin anagsag ka. Sa anak kon anagsukat ta inununak tinagluto. Amok ngamin amabisin ka no sumangpet ka. Makapaawan kamat iti ganas. Mga anak akas tati tsuram. Sa nabali tagsukatak met apaman amakaluto Ala, darasam nga ron ti agunay. Awan pa'y nasaya at mat amasangpatan. Makapadismaya ti kastangit tsuram. Aday bagak, lakay. Anya dayta? Ni Maylin, nakita kita'y bigat. Kaduak anak isag ka. Ay, madlaw iti rupa na anakabil manen. Anya? Kanayon sa mata nakabila nila kay na. Dayta nga rod ti problema. Ibagbagak nga rod apanawan nan nila kay na. Ay katuwa na. Kaasilaan no ibantay na tibagi na iti asawa na. Okay, kadilaang kan ka. Ano panawan na nila kay na. Kat dito'y balay makipagnaad. Apay kit tinasaan. Saan mat siguro nga agbalin na padagsan ti kabsat mo no umay di ti balay? Talaga asaan, lakay. Ngamin, nagagat ti kabsat ko. Ti saludso dita, mapanawan na nga ta nila kay na. Dayta nga rod. Takasla di namot mapanawan. Kat kasjay lang nga rodan ti ar-aramiden nila kay na kunkwana. Pampanunutan na siguro ti anak na Adamot ti ina ni Charlie ang mga wir. Di sarungkaran nan tulatan iti balay ti katugangan na. Iti kasta, makatrabaho latta ni Maylin. Padasam nga ibagakin ko na dayta barang umanugot. O sige, ta ibagak to no agkita kami manen. Apay ngay, kasla maulawak matan. Uy, Maylin, okay ka na, Ay, kasla ang arod maulawak matan. Nangal daw ka kadi? Sakbay nga may ka nakisok ka? Aywan, sa anak pa'y ayam anangan ngagpaiso. O kita Bye-bye am samot ang tibagim. Nagkutong kamot nga minan. Wan nga ron, sakit kanayo nakpay amabampan no. Sakot awirum pa'y ti anak mo iti rabi Ay, itugtog ako man pa'y biit. Barang may ikat ti ulaw ko inton madamdama. Saan na bali taas asidag di tabalay mi? Dumagas ka nga umuna ijay tamangan ka. Iton makapapigsa ka, agawid kan. Ay madino abuswom ti bagim. Alaman nga rutan eh. Ay, kaslag rikos ti panagkitak. Ay, anya ti orasan rin Alasyitin iti rabi Ay, abay adi nakriniing. Naiturog ko matgayam. Tapno makainana ka Madlaw anapoy puyat ka. Sakot, mabisbisin ka mat ngamin itay. Ay, wan nga rod. Katagyaman anak ari na. Gapot a pinakan na. Ay sos, kita tas saan mo abaybay ang tabagi, Maylin. Narigrigat magsakit ka. Sige, agawid akon. Sigurado nga agong ungutan ti asawa. Itulod ka, taang mga noanyapay ti mapasamakan ka. Kantap no ibagak ka nila kay mo, tinapasamakan ka. Sa dino tayo ni Maylin? Ay wampay mo nga rod. Madandanagan ak. Saan mo't nga awid anala daw dayjay. Kanayon nga agdardaras nga agawid no ko Naman, nuwadan lalaki na. Anya madaytan nga ibagbagam iti asawam. Saan maaramid ti asawam ti kasta? Gaputan na nakam. Ahu! Nanagam nga. Sumangpet tulayang dahi tamakaraman kanyak. Tangay sika tinasapa si Mangpet. Sika din ti agluto. Nakaluto akon iti inapoy. Anya ti masida nga insangpet mau. Awan insangpet ko. Anya? Nabartag ka. Ngam awan insangpet mo amasida. Kit makamumat ni Maylin Ay nalabas ka mo, Charlie. Adamat trabahom. Ngam di ka tumulong iti gastos. Ay na, itayak pa'y amadandanagan kan ka, Maylin. Intulod ko, nana. Tama nga, anyapay ti mapasamak kan ko, ana. Ay, agyaman ak-aari na balasang ko. Awan anyaman na, nana. O sige nga, Rod. Agawid akon. Magan-anad ka iti panagawid mo, Wa, nana. Asidaglaang mat. Sige, Maylin. Aginanakamot ngamin,
Madino abuswam ti bagim. Sige Rina, agyaman akmanan. Oy, Charlie, agriin ka ditan. Addan ti asawam. Naulaw gayam, iso asaan anak kaawid adagos. Rason na lang deta. Sa dino ti ayan na. Nagidda di ta sufa. Jak pay la agawid di jabalay. Siyak pay la ang ti mangaywan iti anak yaw. Tamangan no saan akabailan ni Maylen. Nagadukat nga mo deta na babae. Masi ka mamot iti asawam, Charlie. Amang ano inton kwan kabilang manayin. Ay talaga makaraman kanyak deta babae. No adda jak magustuhan nga aramidan na. Oy, Maylin. Apay adi ka pala bumangon dita. Awan pa'y naluto a pagarmusaran. Sa anak lang nga rudin anangan idirabi eh. Alangan sa anak manen amangan ita. Jak pa'y kabailan ti bumangon, Charlie. Makaammo kamatin nga agluto iti kanam. Ayan nga ruti lutok. Saan ka di asabado ita? Di mat nagsweldo kayo. Naibusan ti sweldok. Allowance kulangan tinabate. Anya, awan pa'y matinyawat mo kanyak asweldom. Ngam naibusan. Bangtad ka iti kwartam. Igatang ko iti itlog no iso. Saan mo nga urayin ang makapungtutak ta mga no makabil ka pa'y? Kastoy lang arudan ti sasaadak. Kabilan nakpay. Oh, ato iti 50 pesos. Igatang mo iti itlog. Mangtid ka mo't lagayap. Nagadupay lang ngayong bagam. Numadipay laang tiriknam. Iawid ko pay laang ni baby jabalay. Mapanak agpakan iti baboy. Irapin kulatan. Ano sa inyo kumapay nanang? Talaga ngamin amadi pay la tiriknak. Ala anak ko, agpapigsa ka pa'y. Saan mo apilpiliton ti bag-aim? Tamang ano karkarong agkapsut ka. Wala na. Katulitak manin ti agyaman. Di ka pala nakaluto? Nagado nga iinawan iti lababo. Anya nga iti nararamid mo? Nagitidda ka iti nagmalmalam. Anyang arod ti maarami da. Kat nakapsutak arod. Pumanaw kalangan dito balay ko. Nuawan mo't lang serbem. Anya. Itang agsakitak. Papanaon na kon. Nasakit nga ron ti matak ama kakit-kita kan ka anak kaida. Ala, pumanaw ka ditoy. No saan mo akayat akong taran ka? Anya. Ay na, imbag mata nakapanunot kan apanawam ti asawam. Saan ko apinanawan manang? Pinapanaw na. Gaputan nakapsutak. Kan sa anak ang makatrabaho. Hoy, ti awanan bain nga asawam? Ala, dito ka pala ang balay. Aginanaka kan agpapigsa ka. Apay, anya nga min ayat tinapasamag. Naurnong siguro apuyat kan banog ko manang. Ay, kaasi kamat ading ko. Nangan ka ka din. Ay, saan pa'y nga rod manang? Awan mat mangiluto iti kanak. Mabit lang nga rod. Taag-gauak iti kanam. Ato iti abas tuyo kini baby nanang. Ano sa nyo nga awiran ti anak ko Tasya kun ti makaamo kada kayo. Saan kan nga agsublay jabalayaw? Pinapanaw nak ti anak yun nanang. Iso asaan akon nga agsubli ijay. Ay, nasayat mo. Tapno tumakdermat ni Charlie kadagiti bukod na asaka. Saan kat amang namnamalaangkan ka? Naranggas ti anak yun nanang. Awan asi na kanyak nga asawa na. Sana bale, taada akmat anak ko. Tulungan ka, aging iti kabailak. Anya, pinapanaw na. Itatanapig sa akon, pagsubyan na. San mo't nga iti kasta? Ngam na amiris ko. Anarigat gayam ti agmay-maysa, bakit? Nakakaasak itan, gaputawan ka. Awan mangiluto iti kanam, kasta? Awan mangilaba kadagiti kawas mo? Ken awan manginaw iti nanganam? Kasta nga agpayso, bakit? Gunggunam, gaputan naranggas ka nga asawa. Agbalbaliw akon, bakit? Pasensya kan, Charlie. Ngem naragragsak ti biyag ko, no awan ka.
Agbalin ka a responsable a padre di pamilya, tapno saan ang mapukaw ti panangipatag ti asawam ken ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.